Gang. We don't care about Suku, anga, like, on a serious note, relevance Zayena, Zaka Zafam, Mara, better Suku, anga ni demon. I'm going to Gaza for Gaza, but it's fine. 31st of August, elected last Suku, anga, Miss SA. Aye. But Maris, very Zikani, Kuchawatangwana, Misakanyata Sutai, Alish Nakash Mara, one of us over the first log in 1 of 2010. What if you get Bella Tisagum album later? I think I go she looks second. Gabi, Gom, Munatiza Guerrero album, Kunas Lesim. Sasula Potolaria Asaka Guru, Sanganyeti, Marambiamo. Lee Ishangani Gang. La Ishalahe Kwasulis Rumel Sakagaza, Vumene, Vunanga, Nasona Hikangala Kumela Lokunkulu, Nanakunso. Ekuwa Hinkweru. Ile kutabusenikari riminanza havu kwa stonga. Lee Ishangani Gang. Shangi. Alright guys, ilo say suki ni fikiri kwa kati mene nashmena mene show ane wan. Shankata man. Katako, Nikula. Ile kati mene taka Gaza. Tanko, iloko hiti namthaita kumshawete na fab. Loko mla usibona kahle kuri. Ka Gaza kutsama kuri hoyi mara viki lera ngana hoyi ngopfu hey. Vanhu avati khomini. Yeah. Akurna odd. Miti khoma mkhamiya ku preventeni. Hey, hikutsala kunene. Abangelela mahala xikoxinga kona ku busy. Kona xinga kona. Utasibona we September va ku unithese Johnny hanrokaja ni pfumelana mali yo tlhelela kaya utasitwa xinga heli xixika lexo nga karapangi girlfriend ya munhu hi sati. Ayisuke kusuka aneri mlongweni na mina vikile. Una nomo na wena. Na manitwi. Se maka helewani. Yeah. Gabaza ne? Yes. Kunathi makati votes. Yeah. Ta Gabaza business woman of the year. Uh-huh. La afaneka avoteliwa. Voting we 5 rand. Yes. Ne? Se sweswo swisunguriwa ma last week mara aku na problem imako aku ri na ku mistake or technical error nga va kona ku loko tlika la ka Gabaza ni ai ku teka ku yisa ka xin'wana xin'wanya xa xi nga nghena swin'wana ti competition tin'wana se ya faneke yi lunghisiwa mara ai hi ri ku raseni ku ri ku fanekela ku va kha ku votiwa Okay. va swi tiva va ready right so yi ve yi lunghisiwa ne loko yi lunghisiwa Suku ivi a share kunene Okay. swi helela kwalaho se ve loko mina ni ku hoyi Suku a post every day Yeah. hi mhaka ku na Gabaza a tshama ka hi rasela every hour Gabaza hey a hi voteleni Suku hala vukona jikijika ka lo vukona se ku nghenelwa a hi voteleni Suku right Yeah. laha vanhu vo tala va ngete and i defense ta yena wani ku defense ta yena ku na group leyi nga created that time yi nga na vanhu va 236 ne Yeah. loko yi created that time a ku ri timhaka ta ku a ku fanekela ku campaigneliwa Suku Campaign lo sasu. nkarhi lowa ri ka Big Brother Yeah. ni un'wana wa vanhu lava nga cheliwa loko group ya ha ku sungula Yeah. va ka ti-content creator ta ka Gaza na ti-influencer ta ka Gaza mina ni influencer ni content creator Yebo. so hi mina ni nga sala ti-content creator ti chele tlhela ti swi famba the very same day ti nga cheliwa hi rona ku komba ku mina a suka mbilwini loko ni campaignela tirhisanya na voko leriwani u tshika leri ni pfale khamera na ku voniwa. loko hi nge humi loko ri sukela ka ku campaignela Suku ni a ni ri kokwala handeni Yeah. but namutlha ve mina ni kwatela ku Suku a nga tangi A nga tangi kwihi? ve nga tanga podcast A rhambiwe mani. a hi lavi ku ata ka ti-podcast mara problem i ku mina ni vulavula hi mhaka ku ka ti-podcast not ka mika ya hina Exactly. Hi te Shangani gang. va ka nga te ka hina we don't care about Suku anga like on a serious note ku relevance bya yena bya kha bya famba mara better Suku a nga ni munhu a ku ri mina khani ku Gaza for Gaza mara it's fine 31st of August hi le kuteni laha Suku a nga nghenela Miss SA Okay. Yeah. se since Suku a nga ni vanhu swi vula ku a nge ni munhu wa Gaza Gaza, yeah. wani twanana ka hina ni Na swi se yingisani bya xin'wanyana mina ni believe ka lexi na wena wa swi tiva ku hambi ni ri ha mali if wo ni da mali bele na lomba Yeah. loko wo za u ta ka mina i ku u ni tshembini Yeah. so if mina ni na access yo ni ta na lomba mali kun'wana for wena I will do that i vunghana byebyo ku nga vi vunghana byo phutisana so sharp ivi Suku a vuya loko a voni post leyi ya mina ni nga endla video a ku
loko mhani a ni nge zi ni la no hlaya a ku loko mhani no lava ku hlantswa swibye mina ivi mhani va vuya hi lava vuyaka kona va ni byela ku yini ni hlantswa swibye no vhela ni tshika leswiya tanihi hikuva hina hi ri vangheni va kereke i ti-parables yesu kreste loko a vulavula ni a tirhisa ti-parables se tanihi mina hi ku ntswatsi a ni n'wana ende na hlaya bibele na ti-parables na ti tiva a ringeta ku vula timhaka ta ku ri hina hi le ku n'wi byeleteleni ku ri fa a vhotela Gavaza or a faneke a xerha se u hlaya ku a nge he endli a ni yimangi ni vuya hi vhidi ni n'wi byela ni ku vuxaka lebyi u nga na byo bya Gavaza i byo phutisana ha byona byo hlantswa swibye byo phutisana mara u vuya xerha after ni n'wi tlhela ni vuya futhi ni ku yini u ta hlantswa swibye u ta byi a ni heta nge hlantswi Yeah. se u le ku swi hlantsweni hi nkani na hambi o postala ku phutisa why ne u fa u tirhisa vutlhari as long as a ta ni da vanhu va ka Gaza ne Yeah. a ni twa ni ri a faneke a maka vuxaka lebyinene na vanhu va ka Gaza cause loko ku ri himpela leswi vanhu va swi vulaka swa ku yena u humele ka vanhu va ka Gaza u na makhadzi sweswiwani imagine ku ri ti-followers ta makhadzi xana ti ya vhotela suku na ta mavhenda kumbe ta vhotela Mdawu ku na n'wana wa mvhenda a nga kona laya Yeah. so loko ku ri na sweswi ni vula ni nga ti pfinyiki if suku u ti tshegi hi ti-followers ta makhadzi ntsena u twa nga ri right. Gaza a nga yi need ne a hleketi nakambe n'wana ka hina Yeah, no voni ti-comments to A tala hleketa vanhu va kambe. kha va ku u bitha wena swi vula ku Gavaza wa n'wi chava wa n'wi yimelela u xavelela a ni swi twisisi u xavelela va xavelela yini a ni swi tivi ya ku i question ya xavelela. kahle ngopfu U xavelela a ni swi tivi u xavelela mi twa nga ri maybe nda xavela ku rhoko javelelero mama wa vukona futhi swi le kule naswona I swa ku sesi xavela. luyani. kumbe u xavela ku va hi rhungelela ti-apron ta vuxangwana I don't know na Maybe. isesi listen ne ko va ku vo tala ne va twa nga ri ni vulavula hi side ra bitterness ne Yeah. mara ma tshama vula hi side ra bitterness ni vula hi tirhisa rito za vutlhari ni te hinkwavo lava nga le ku postenga papa rhulani va a rhuketela vona kha hi rhuketela na hina hinkwenu a Va ku hi sweswi. va kha va tsakisa va dithena na ti-likes ni te yini Yes. ni te yini va ta wa va tlhela va wisa na khari ya misa luya u ku hi U ku hi sweswiwani sweswi. munhu loyi a hakeliwa ku ya performa 2 tracks hi more than 5,000 now hambi hi tibiya timbirhi and ni swi vuli na before Yeah. Va ku So, ni beat na data. leswi mina ni swi Xana mi vonisaka kwike? xiswona ne leswi mina ni swi vonisaka xiswona a ku ri mhaka ya yini izandla ziya gezana Yeah. swandla swa munhu i munhu hi van'wani vanhu Kahle, kahle. You twisisa? So it's not like hi ku Gavaza u campaigneling and all that so ku wa fosteriwa no a nga fosteriwi but u wela ka van'wani hi nga n'wi endla hina vanhu va ka Gaza laha a nga kona namuntlha wo endliwe hi hina because ni nge va katsi vanhu va tinxaka letin'wana na ku campaigna hina ni vona nge mzula suka le Natala ta campaignela suka ku campaigna hina wa ni twisisa hi tlhela hi caca na Botiroki Yes. sorry Botiroki va Rocket Life News a ho nyanyuka A ho Botiroki. nyanyuka. loko hi ku why mi posta swigulupa Yeah. mi nga posti suka a ho nyanyuka Yeah. now we know better so and August we'll do better yeah we'll do bettest Yeah. better ini bettest ta wo hi swona ta hi ri bitter hi August tisa mhangu ka hina ni yeah hi vula hi nga ti pfinyiki ne na sweswi vuxaka suku a yi mahlweni a byi maka loko ri u lava ku ya mahlweni a byi vonyi a vonyi mara ya tika mhaka leyi okay Shapi ta vo hi August it's fine ne it's fine ai n'wana n'wana hi August u ta endla leswi swi lavaka hi mbilu ya yena Yeah. and mi nga hoxi munhu groupini ani Yes. yeah ani yes and mi nga yi mi ya rila mi ku ti-content creator ta ka Gaza ti yo miyelini. ne Yeah. n'wana n'wana u ta endla leswi swi lavaka ani page ra yena munhu a nga fosteli ku posta yena sharp we Danko, move a ku ri ro hetela ku va hi vulavula hi suku You can maybe see. next time loko hi vulavula hi ta vulavula hi vo Mdawu whatever loko mi nga ta nga yena u nga ni byeleteli ani munhu a nga byeleteliwi yes yeah Yebo. okay thanks bye from Shangani gang signing out bye ri kwalano ni vone vanhu lava a va ri xitokisini a jele kwele tsinda kwele yeah va chuchiwa va kumile ntshunxeko long walk to freedom mara ku na lava ku fana Philani correctional service ya va ri ka Philani correctional services va humini Yeah. mara ku na van'wanyani a va bantitangi swi vula ku ni sure maybe a ku ta va ku ri hi xilungu va ta ku i yini unlawful hi va hi lava wo phuti hi xilungu xa tsanda ku nga Na swi van'wana wa mhani. stone dome se swi vula ku hi lava i vanhu lava ku bebewa va nga ri na nandzu
vo fana na vo gingi a ku na gingi a na ri ekhotsweni so u humini se swi vula ku fika a nga voni nandzu va hatlisa va humesa lava va nga hatlisa va huma va nga ri ku na 3 months lavaya swi vula ku a va gweveliwi mahala lavaya va nga ri na nandzu va humele gingi hume hi parola n'wananga hi ku na switoko hi wun'wana wa vanhu lava va nga ya ekhotsweni a blokiwa se va humini sweswona I think ku i vanhu va around 17K 17,000 17 yeah I think it's 17,000 I think ko va block around 17,000 wa vanhu se vanhu va se va tshunxekile se mi ta ti vona ti post mara a va yimangi u commenta nonsense u tlhela jele yeah u endla yini u tlhela jele u endla yini u tlhela jele mina ni as long munhu ku nga ri fake account ani Yeah. unblock yeah mika mina ku tele vahlampfa lava ti fake account i va le handle yeah wa mina ni nga phikizana fake account no yeah block and na mina ni create fake account yin'wana vongo indzwana ya nhova yi tsale ku ndzwana yi sungula yini loko u yi tsala hi M se leya hava M na B I Bzana. mara u la ku attack mina i Bzana i Bzana ya nhova yi tlela mina Bzana ya nhova yi la ku nghenela a ni twisisi ku u la ku followiwa kumbe u la ku twiwa What was it? kumbe ai a ni na ku vulavela yi la ti-comments ta kona ta u ri yini i Bzana I Bzana. I Bzana ya nhova ne ya Bzana ya nhova a nga ni toloveli a ni ma save wa yena mina ende a ni sevani na vanhu vo tsandzeka ku tsala khala better ni tsandzeka ku swo pronounce loko u tsale ni tsala swona hi ku a ni vhele swo pronounce hinkwenu van'wana na swirimi na yini mara Bzana ya nhova u twa ku u ri ka mina u tlanyale yini wena a hleka a ku mi nga ta hi hlekisa why u nga lunghisi tinu rero na xikandza u tshika ku phuta tolo leri ni rhandza ri ri so loko a ri ra problem na rona I a ta Bzana. mbala mask i Bzana ya nhova se u la ku teka mahanyelo ma le nhoveni le a ta ma tisa laha hikuva nhoveni ku hanawi ma nga ta ku lawula na nhova u lava ku ta ma tisa laha ka ti-comments ta mina venta n'wana ka hina venta ni n'wi hlamula ni ku unlocka profile ka hi ta hundzisana kahle wa ni twisisa a vuya Bzana a ku mina ni telangi wena laha ni teli Ray u tela Ray ka Bangwani wa ka Mdaka Ray a hi wa ka Chauke a hi wa ka Bangwani a hi wa ka Zara wa ka Xigombe xa ka Matsena se ti nga nyangatsani venta ti nga nyangatsani Bzana Nge mi nga ni dlaya tele na- ti-fake account mina ni delete ti-fake account mina ende nge ya ndzhe ku nhungisa xikandza lexiwani ku ze ni ri laha tikhamereni ni ya va ya humelerisa muhumelerisi va ni yisa ka YouTube i ku na xi rhandza ni ri so a ni ta tola makeup loko ku ri na swin'wana hi ku loko munhu a nga ta amukelangi ku i njhani and a nga ri confidence and all that i ta apply ti-makeup swi tele ngopfu swilo so mina now ni ti rhandza ni ri so loko ni twa ku na xihoxo ni nge ni ya byeriwa hi Bzana ya nhova munhu wa le nhoveni ni tshika ku byeriwa hi wena Ray kumbe ni byeriwa hi mhana papa ndlwini va ni vonaka masiku hikwamo ku katsa na kata mina kata Abraham ni ta ku byela hi munhu wa le nhoveni ti nga tolovelani u nga kwati ti nga a ni kwati no n'wi hlamula ku a unlocka profile hi voku ye u njhani n'wi tshiki u ku twini n'wana ka hina Sharp. se mhaka hi leyi Mhm. a ndza ni rivele ni hi to hindza le ka yona ni le vona la ku hlaya leyi tako Yeah. Jina Higgins u le marhandzini wa ni twa Jina wa u nyadza u tshama ku roba Yeah, man. Junior Higgins I don't do small boys, man. No. Oroba, man. No vula ku swo vo Juna hambo va marhandwi njhani ni fani nga a wu sembi kambe kokwana Jacob ten ba i ku empoweriwa kumbe ku Pharara, eh ya, a ya. swi empower ku inga ku ti-contracta letiya wa vanhu va ku kula ku mapatwini lavaya u 3 months u ta vona van'we then the following month loko so u yi vuya so u vona van'wanyana i ti-contract so va sayini loko swi fika kwihi mara all the best n'wamhani mara a va ni empower mina I'm happy for Junior Higgins kumbe loko a ni fanekele ni vulavula ni le hansi Yeah. a ni ta ku hayi xihundla hi ya xihundla swa junior swa yena xihundla n'wi amukeleni ha u vuyi u vuyi marhandwini emarhandwini. so I'm happy for him then Yeah. ku va na n'wansati un'wanyana a nga fika posta picture buti van'wani a ku ni kombela ku mi hindzisa message wuluwa n'wina buti a va Yeah. post a ku ni kombela mi ni pfuna ku trendisa ndzana leyi veri i Morris Makhuvelo wo huma ka Xikundu yes i mbyana munhu yo tsandzeka ku tikhoma loko yi hlohlonyiwa hala mahlweni u na tshuvatsuva vakhegulu lavo ringana na yena va tati na tiko mara yena a ya chuza ku teka mbhoma ya yena a ya tlhoma ndzeni ka n'wana wa ka hina se
se u nga se ya mahlweni kahle kahle va kotela ku n'wana ka voti ku nyanganyeriwa vona va ku twangi va vula ku humisa leswi nga endleka a li twisi ku nandziha dziha lexiya se va na jelasi ka n'wana wa ka vona i n'wana wa malembe mangani a hi ta fika kwalaho mina Alright. va ku n'wana loyi ni vulavulaka hi yena i xihlangi ngopfu naswona xa ha ri le high school na le ka grade 11 a nge se fika n'wana loyi haye but morisi ve ri tshikani ku cawata n'wana mi tsakanyata xisuti hayi a lexi nga ka xi twa torha mara n'wana loko a nga se fika grade 11 bese loko i n'wana wa ma 2010 but morisi makhuvela kusuka ka xikundu hi leswi va nga vula swona se va vula leswaku u titwisa ku nandziha hi n'wana luya vana va 2010 va na 15 this year ne e a swi se endla ku va nga va kha va cawata xihlangi yo ende phela va tlhava va posta laya va ya mahlweni na pandla ende va na pandla wa Jojo but Morris twana ve ri yini ya munhu wa vo 70s 70 phela tanga ya muhumelerisi khosa hayi khosa ya 65 i khala khadenda tikamera leti mali ya mdende munhu wa 70s kateko 70s a gonya xihlangi xa swi 2010 nga n'wi nyumisi ku hluvula swihlangi xirhangisi sis no nyuma u nyumi papa ndi wena hi lero na tingana u hava yes munhu a tiyisa a gada vana va ma 16 years u busy no tlela na swihlangi onge tintangha ta yena ti olova hinkwato munhu a nga ta famba a fela ehenhla ka swihlangi lomu ti-guest house ene vhele wa swi tiva ku vanhu vo tala lavakulu va na mahawu va na problem ya mahawu laka ku cawu a taleliwa yi chaya se va ku no tlola nsati wa yena vusiwana mini ku u na sati u na sati munhu loyi munhu a ku u na nuna a vula tswatsi wo famba a komba swihlangi swa tiko leri hinkwaro pipi va ku sis va tlhela va va posta boti lavawani ya i va huma kwihi boti va ri ka xikundu hi le ku a mina huma laka maxoze boti hala ka hina a yi cawa tihlangi ya mara na vito ra twala ka xikundu i xikundu I xo xikundu. tindriri u cawata i xikundu xihlangi xa mondo so but Morris mhaka leya mina leswelo comment mi yo sungula loko ni ku swi vula ku vakwateli ku twa ku nandziha a hi swona ku wa ha ri xihlangi ku a nga va kha cawatiwa hi ri 70 na loko ku ri tanga ya yena a hi ta va khuza kahle what if bot morris yi vone ku principal a ve le bush va hi tlula yi la ku yi la ku yisa xikundu mepeni he muhumelerisi what if yi vone ku principal lava ve le bush va tlula malamuleli ivi yi tlhelele ku mo hi va mo hi va komba ku na yena ha swi kota competition se xi famba njhani xikoxo le bush na ka malamulele futhi ka xikundu le sasela mani masati mala ka n'wi futhi kateko mina va ka bode mina mara vhele n'wana loyi utsongo 15 ya i kambesiwela ka rape muni territorial rape yes i territorial rape u ti tsakisi swi nga ri nawini swi nga ri nawini hambi a pfumelini hi nawu a wu le nawini ya so ya yona ya tika a va khumbeki swinene sesi wa xona mara lowa n'wana lowu u ri yini problem lowa n'wana a nga le ku hlamuseleni hi yexe what if yena u lava swo sweswiya mara ya game leyiwana ni u yi sungulele henhla ngopfu hi ma-70s loko se a ya ka tintangha ta yena lava 2009 2008 2010 2011 yi ntsuzele ya skoni ya skoni xa gaza xi sunguli hi married man yes n'wanuna wa muti la nga na vana wo katsa na tanga ya yena ya se loko game leyi u yi sungulele xihenhla ngopfu tanga ya muhumelerisi loko se ya vuya ka tintangha phe Jojo mi nga rivali ku wa 2012 a nga vuya ka Jojo swi loko Jojo a nge hi n'wi twi nchumu musi mara swo so mara ni I think ne loko vanhu vo tala ka gaza vo sweswiya va swi trendisa but va nga endli action yo karhi ya if himpela swi le ku endlekeni ne a va fanele va endla swo karhi ya a va khomisiwi a ku na n'wana ende yi nga tengiwi ximuti yi nga tengiwi xitiko ende gaza yi ta ka yi nga vuli mi ni nga endla ku swikolo yi za yi tlhelela kaya ta dyondza xikolo kahle 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 va hamba mi kha mi ni rhuketela mi ku he mina ni nga xi lava a laya kaya n'wana loyi u yi kaya sweswiwa mi yo hwi u yo hwi ti tiri hikwalaho timhaka hayi hi loko ni hlangana na papila eka page ra Boti Rookie ka Facebook ni hlayeka hi ndlela leyi ku yiviwile xidumbu skisi ka Magomani
mufi u pfupfuriwile ku fambiwa na yena ku hi mani a swi tiveki mufi u lahliwile hi 2013 mara namuntlha u yiviwile va vukosi maphorisa va masipala na va muti a va ri ndhawini ya mhangu ni vula ku munhu na va muti ni sure mi nge n'wi rivali murhandziwa wa n'wina ani mara ku hola embilwini ku rhulanyana ku va ku ri kona ivi se u ya vuyiseliwa ku twa ku vava hikuva munhu a ya pfukula masalelo ma murhandziwa wa n'wina se lexi ni lava ku xi twisisa ku loko mi ya mi ya pfukula munhu mi lava ku n'wi endla yini sweswi ku a ni xona tisumba ti heti khale hi yena mhaka leyi mina ni vutisaka xiswona ni yeah mgobozi loko thwaseni ka vun'anga u laveka marhambu ende u yi kaya what if mgobozi wa yi tiva mhaka leyi u lava ku laveka marhambu ya tihlolo mgobozi guys a hi leni ya cheka mgobozi vanhu va le kusuhi na le gireni mo magoza mambirhi mi ya kwele mi ya vo ku a mi hlangana na khasikete na a mi hlangana na xipombondwani na no vayivi like no man swa chavisa swilo leswiwani matimba ya pfukula munhu mi susa na tombstone khale a hi tiva micele a hi tiva va teka loko munhu a ku lova Yeah. va fukula cause vo tala va endla yini a va lava mabokisi okay a va fika va pfukula va diba diba. va teka bokisi ra va ri cleana futhi Yeah. cause a swi nga ra swa sevhela timali vanhu lavawani cause o hlama bokisi kana kwi uruvuka leri nga ri tirhini leri no swinto swi ni chavisanyana ku matimba ya tifoxolo tipiki van'wana va yi va na ti-tombstone ya hayi xidumbu hayi xidumbu u ya pfukula xidumbu leyi yi na marhambu ma lavekaku hansi leyi ya swikoxo swa chavisa xi kona swa chavisa hi le ka magomani hi la ku humaku i man lowa tlambi lowu cinisa timbambu gebe ya la ka va gebe gebhala ka n'wina ma hanya njhani mara what if gebe ya la ku tisa ku nghoma album leyi tako ni nga ku xi le ku swekeni gebe u la ku sweka nga nghoma Yeah. munhu a tivisa ku hi loko humesa album se ku na swilo leswi se yiviwaka swi vula ku poto leriya a sweka ku hi rona Gebe, hlanganyeti marhambu ya munhu hayi xi la ku boha gebe no no. magege a ri ku trendeni la moyeni a ku ri na hasahasa va hlamusela timhaka ta leswaku magege xi ve ri olela cause leyi ni nga yi vona magege u endli video a ri live ni a kha Yeah, a ri vulavula live. se a ku swa humelela i vutomi hi ndlela la yena ya ku loko a ri calm calm, yeah. a ku swa humelela ende swi nge teki nkarhi ivi vanhu se va tlhela ndzhaku va ku na twanano maraji nkarhi luwa wena Yeah. a vulavula hi ndlela ya leso so o hilele se o hilele se va ku va hasahasa va ku hey rivonia i rivonia se yi vutomi lebyiya bya ku a ti dlaya kumbe a fa byi fikini ni vona van'wani lava Eh, vambile ya mavondo vukendla-kendla. lava vambile ya mavondo phekuni ya ku munhu a ku vondokela mara a ku landzelela leswiya loko se ku fika swilo leswiya a fika a commenta a ku na tiguchi letiya hina hi hlamala yini na yini na yi we vusa u dya masiku kwamo wa ti hlamala ku wa dya vusa se na yo wa afforda loko va n'wi vo diamond wo ka ya xava i mpahla ya yena i mali ya yena van'wana va kombisa ku swi vula ku a fene a endla leswiya swo kumbexani va katsi na swona mhaka ya resort ku swi vula ku mali liya a nga swi tivi ku fa yi tirhisisa ku yini hikuva niwa swi ve ku le ku feni a xava resort a tlha hi xavisa ve sweswo a nga xayini tu swi vula ku moya wa yena loko ku humela ka ndhawu leyi nga kwetsima hayi liya ve ra a nghwadla ka yona loko va vula ku ve a nghwadla va kwele botiyo baloyi yaleya botiyo baloyi yaliya va ku that's why swilo swa yena swi endleki hi ku hatlisa khale munhu loyi a xava and all that mara a nga swi endlisi swona leswi a endlisaka swa masiku lamawani se swi vula ku la ku mali leyi a yi fene hela ta kota ku famba se ku sala na vana mara xi na video xi nga hi nga ri endla na nchumu xi na video yin'wana xi nga hi endla yes swi ku laha vuton'wini ni vula laha hi hanyaka kona ka nandziya yeah loko u ri mi hleketa ku ni ta ti dlaya never msathatiti ku ti dlaya rivalani no hi leswiya swo minkarhi yo tala loko munhu a va a ri live ne va teka phati leyi yo karhi, saku nya. vona liya yo loko ku ri kani wena u vona yo ntsena u ta vho conclude ku swi vula ku leswi va swi vulaka hi swona life leyi a yi lehe ngopfu la a kombisa mhaka yo ku na leswi nga ta humelela la vhikini leriwani se vanhu hi nga chuhi o hi aleta and a nga zanga a ku u te sani okay ku ya hi magaza ve u yo ti walela and all that Yeah. but life leyi a hi kombisa ku na leswi nga ta humelela 9999999 Yeah.
ni sure maybe va lava ku trendisa munhu or swin'wana not about leswa swa rifu na yini se hi yo problem ya Gaza yaleyo va ta ya va ya ku teka kwalaya ka phati yo karhi ivi va swi hindzeleta Ntsena u nga dumi kahle. ya ku tsana u nga dumi kahle hi sweswo ivi ni vo va ri mani lava ka n'wina siva ra wa wena Man. siva ra wa kokwani Chauke Oh, like father like son. like father like son a swi ya yini Ayo xava ku wanca ku xaveni. a ri ku xaveni a nga ri ku xaveni a boss lady va ri ku savenga Ni mati sungula ka leya yo xava yo lava streetwise. hawo street wise 100 timbirhi na yini. kasi a nga ri street wise Ah, 100 yi ri streetwise. Xa vuswa. Na ta ti-piece timbirhi. Swa 4. Then le makumu yi ku streetwise 100. Se u nga swi twisisi ku yi lava ti-streetwise 2 papu ta 100. Oh, katikati ni kombela street wise 2 yi vulangi 2 mara yi nga ri yi ri ti-piece timbirhi. Ya like loko yi vula ni u ta swi twisisa ku yi vula streetwise 2 papu. ka street wise swi vula a ni ku na ku ni kombela street wise 2 na ti-piece ta 4 hi loko u nga swi Ya yi ri timbirhi. Na vuswa. na vuswa Then ho makumu yi street ku wise streetwise 100. se la ku endla ni ti-piece ta 100 i la ku Laya ni. Ya loko ku ri testa u nga ta pasa munhu ku a yi A yi twisiseki twisiseki. na le ka memorandum va japini va ku era laya se why yi vulisa ti ku like father like son na swi twa ni swi twisisangi leswi ni ku wena So like save mali like father like son. I think Yeah. like maybe I tana xa yona ku like husband, like wife maybe. like father like Like son, father like son. son. Or maybe kombisa timhaka ta ku the way vuxaka bya vona Yeah. byi fana na papa papa na n'wana wa mfana. mfana. Oh, Yeah, maybe. okay. Ya la hlamusela sweswo because wow. Yi Yeah. trending ku wanca. And ku wanca ku le ku trending ku tlula vanhu hinkwaswo sweswi ka Gaza. yi trenda n'hweti na n'hweti and hayi hi xi xin'we Viki. vhiki ni vula ku swa ku Baby vhiki coaches. yeah From to coaches. futhi swa To baby stay coaches tuned. swa le xikarhi swo ti coaches swa le xikarhi va rhangi va trendele Cape Town hi Blumas Hi layo vula endla swa sweswi. infinity sign Hi vula swa sweswi. last times week hindini last leswi- week ni vone na swa Oh. pitbull uzibone Yi swa trenda pitbull loko tsena every ku day. pronounce pitbull loko movha loyi duma ku fana na ringa kambe xilexiya hayi yilungo no vula ku pitbull nga ku heleli nga ha swi vulangi no swi vula ku pitbull So- hayi khona Ya ku kwaca ku ne. Mm. Yi le ku trending. Wa ta loko yo va live sweswi ne. Yeah. Ku tala hi ndlela yin'wanyani. yeah Yeah, then Thabang xi relaxini masiku lawa ku le ku vuyeni hansi. Why? xi relax ni vone video xo xi kha xi huma tonyini xi busy An ali xi busy ne. Yeah. Mara xa ku trending ku fana na nkarhi luwa like wa ta nkarhi luwa ne. A xi munhu lava wo va ku humela moya so ho vula ku n'wana u no ni vona ya ni ta ku ni vula ku vanhu va dina va tolovela leswiya swo hambi still wo va u kha u postiwa a wo havi nga swi koti ku Wa- u vula n'wana ku humeliwe hi moya. Hambi hina vakhalabye. Se ni nga kwata ku ndzi ni humeliwe hi moya. ma ni nga vuli ku humeliwe hi moya n'wana ni vula ku se vanhu I think va xi tolovelini content leyi va yi tolovelini maybe va fanele va spice up Yeah. swilo or something but yeah hi xi tolovelini hi xi trendini mara lexi ni tsakisaka hi ku va na challenge Yeah. xi ri kwale xi nga kona ni xi ya vuya xi ta koleka mafadeni xi famba Se xi famba. se xi famba ya Malala a xi ingwenje. ya Hayi khona. 1 million views ka YouTube ya risimu ra Ruza tiso wa vutomi Yo, wow. yes ngibela mavoko mkhaya u tirhi ngopfu ende yana mahlweni u tirha Yeah. sweka swi swa mongo kwalano ya I think xikombelo xa mina Metro Beats a xi fikisanga na xona. 1 million. ya u na yona 1 million na Metro Beats kambe yini ni rivele ku risimu ri mara na Metro Maybe Beats u story na fikisini story. surely yes Or na my number 1. Yeah. Ka timbirhi. yeah Kan yi cheka. ni vone va ri list yin'wana yi nga postiwa hi Blanca a ku i top 10 ya ti-electro xigaza artist wena ni nyiki top 10 ya wena Ya mina. ya Mina problem mina ni favor, la ni favor. Well, ani favor. n'wana na n'wana laya no like ni nyiki top 10 ya vanhu lava ho va favor ku twa nga ku yes La ni va yingiselaka sweswi. yes J John, Bliss Boy, Black Myth, and vanhu va twanga na Zonda. No, va Zonda. Okay, Zonda mahanyelo mo ka ma nga ri kahle ma vukhamba ntsena. hi promote vukhamba J la John, Bliss Boy, Black Myth, man, va tele hey man. Metro Beats u nga tsaku
Eish! Na Metro Beats obvious. Yes. Yeah, Metro Beats Jejo number 1, Metro Beats number 1.1. Oh, 1.1. Yeah, Metro Beats 1.1. Yeah, Yes. Baba soka Yeah, mina bafana yeah. lawo. Yeah. So 1.1. Hey, ufuna ukupaka kahle. Hey, nakusipaka kahle. Jejo number 1. Yeah. Metro Beats 1.1. VCAT 1.2. Yeah. Even then number 2. Wena akolovuwa khona. Even number 2. Niku Bliss Boy, Black Myth. Oh. And then eba mabangwani. Hey, Ngabza. Eish, yo. Saskota Yo. ngabzotan. Yeah, Ngabza mfana mina. Hey, Yeah. boy, bakudanga mali. Yeah. Loko na akazo ndakani bayo lo hlala munhu ngekuma niku. Oh, Niboni. ni maekise. Niboni. Loko popi we. Yes, na Ngabza. Yeah. Manu one. Yeah, I think for now, ibona ni ngele wa beni. Kuna one ntsundushe kuna one. Makombo. Shama Kombo ai. Awuyingiseli sona. Na ingisela but like now That ani one. ngisele Seleni, nsushwana. Yeah. Okay. And then obviously letin'wana Khona road ke. Eh? Impho road Anti na ngoma na ejimen. yin'we. Awutivi? Na yin'we. Serious? Hi? Then lavan'wani Shakamani. lavan'wani Cocomelon, ungangifosteli Maradona. ungayiboni Anginakuvutisa. ani ni vula lenga ngisele sweswiwani na Okay, wabate wong ta Shakamani. a ni n'wi tivi Maradona. na xi tivi Vela no Mary. a na ku ri n'wana nga ni ku ri xilweleni Amrishweleni mekukhoka. then lavan'wana ti old croko ta mina Yeah. i va beni mayengano vyasi Russian army. va huluxongi vanhu va ku pimisa swibelani ya vanhu lava va rhandzaka kwalaho. Meringi ya magwinya. Meringi ya magwinya va teke stepeza. vo Hennessy Yaha. Yeni se na vona va la ku transforma nga ku se va la ku va ri nigga. no Hennessy munhu wa ku tirhisa vutlhari Yeah. kun'wana na kun'wana la moya u belaka kona va Va ya ya kona kona. yeah so Yeah. Hennessy ni xi ri favor hi ku vocally the guy is good that's why ni kwata ngolo loko ni vona Hennessy a tirhisi ngopfu autotune because the guy is gifted vocally Yeah, yeah. i nge vuyi i nge vuyi laya Yeah, wo, so yeah, u nge hi un'wana wa vanhu lava ni va yingisaka swinene Yeah. And then, Na sign man'wana- free. na Sign Free ni xi rivele Sign free. Sign Free mfana wa mina And va n'wina. Free lo chichiwa jeans hi va the twins a yimbelela 7 second na ku chika na sweswi na kwatini Sign Free And you Nkosi ya and mina. nkarhi wolowo perform tinsimu ta yena vo Askis vo Hikwatu. moyini. U perform 7. Hi 7 sakati betini. Haya. un'wana wa vanhu va mina a ni fanele ku yisa le henhla na yena leyi hey Yeah. a yi ka 1 point something kwala 1.4. 1.1 vuyele le henhla Kwele Yeah. kwele maninginingini kweli. Yeah. Yeah. and then Psychology. Na manyangati. Avasahakela na mtsengo. yi tshama yi sukile la Tshama isukile kahle kahle ku humelela yini na? He psycho, hamkombela mi ta hlamuseta xitori xa n'wina manyangati. ve mi ta nyisana vo Mi ri hayi ni ta va referee ni ta va ni ri kwala mina. Mi tshama mi addressa hi ku ha post ta londiwa ni tipondo. voni na ngoma yin'wana yi nga postiwa wa ni twa Ya. hi Dilolostro Ya. yes ya Prince Rangani ya ba Xile ku swekeni. a yi twangi leya ngoma ya ba A ndzi yi twa. ya ba liya Yeah. ya Ayikho. I think Prince Rangani ne loko ngoma leyo yi humesa a yi humesa ze single ya yi nga phikizana na xigaza xa ma 2K Kahle kahle. yi blind Va ta va kha ku. yi blind Va kha va ku. loko yo yi thwa diku hi yo hulu patwini yi nga trenda Hi leyi title name se mi kombi. hulu patwini Hulu patwini. yi nga ba yi nga trenda yeah the song is good I'm telling you Yo, ximero wo bora, hoy mara. sorry Wo bora sa. sorry Wo bora ku fana gagasho ramba skama kamu na Sol Makamu. ya ba Ya ata 17 ta tlhava leti wo kapi. Hayi. Hikuva vanhu lavaya a vele ku kumaneni vo fana hi swivongo swi nga na maletero mo ringani. ni voni Sol Makamu ne yi endle Yeah. video Jiwani yi ku mina ku ka ngoma leya bonus track Yeah. ya nyiko va vula mina a ni nga swi tivi and then belo hi yona Ish. Hi lesweswo u ni gega ni tlhela ni hleka ni swi tivi ku vula mina posta status u gega ku tlhela ku rhanga mi ku view-wa ni tlhela ni hlamula ni hleka kasi u mara vula I feel mina. like Sol Makamu yi tirhisa vutlhari Yeah. wate njhani Yeah. yi tirhisa vutlhari ku ri everyone na u ta nyika attention ka that song ne Yeah. ku loko vona yi album ya vona yi ya huma Ma. u ta yi twa Kahle kahle. Se hayi khona va voneni 17 akava okay. Le video le 17 ne. Una lava n'wana lava fikaka va screenshot la un'wana u kuma ku miyeli n'wana wa hleka. Loko va kha ku miyeri Sol Makamu.
ku hleka Oscar Makam va ku papa lalati a va kwatini loko se kha ku hleka Oscar Makam ku miyeli Sol Makam va miyelini kumbe xani leswi swo kumbe hlamula munhu ri va miyeli va ku hayi kho hambi papa Tiyo hambi papa man Oscar Makam kwatini. se ya yi kwatini like mara ni vona picture lava nga yi posta navusiku va ri 17 Yeah. ni vona nga ri a xikhwamela ku ri na okapi la buruka ri na fundu a mi vonangi i picture leyi ya G1 va ri na Mansoni a yi ri na okapi phela leswaku ya tlhaya Oscar Makam hi okapi yeah laya hayi se vanhu lava va holova kumbe va holovisiwa hi hina Hina ti-fans ti-fans, na. yeah mara loko ni vona laha loko na n'wana wa fika khomesa tinsimu to hambanahambana Yeah, nyiko na ta seletele hlangana. nyiko na seletele ivi Oscar Makam yi ve ku nyiko ya mina u nge khubumete ya lava ya u nga va tolovela yeah Eish. ivi na manyangatsi u tsali post 4 days ago a ku G1 Sol Makam matsulo ya ku sisi va lwela yini va lwela yini Yeah. se manyangatsi i team Oscar a ni swi tivi kumbe maybe eish kwa ku manyangatsi i content creator u dya swilo leswiwani kahle kahle ne u dya swona a so swi guys lavi eish. u tipandisa nhloko hi swona ende loko wa ku u dya hi swona diri va hlangana na misayikho va talo va ta ba xibakele xa le dibini ya ta psychology a hi hlangani hi lwa na ndewu why u byela manyonyo le ka xikhwarhani ku u lava ku ni napa senda location sweswi u ta na mali ya mina yo tu I humeka sweswo guys thank you so much for joining mina se ni karhele hi timhaka ta Gaza no hi nge se pfala Eh. event leya ka Malamulele ya senki hi ku i birthday celebration ya yena oh ya ni voni nyani loko vanhu va fika va ku Samantha leswi a nga swona ka xiswona tifoyinini a nga xiswona na yini na yini ha lave u gwanyini ha lave Yeah. va hemba ha lave u mbali zebra va ku xana zebra yo tlula krugaki vete zebra vete yingwe vete yingwe ya mavala vete yingwe no but event kahle. liya a yi ri kahle because senki o sungula yeah ya vo TK khale swi kha swi timbelela gospel kwalomo na kwalomo but I think aku a ni swi tivi swa ku wo sungula ku va part of the event organizer or njhani but event leya a yi ri kahle and vanhu vo tala va tsakini a ku va na tinyimpi a ku va na munhu loyi va nge mnduku pfuka fini kwalaya Havana 99999 so yeah shout out to you Senki Msenka yeah all the best kwalaho nga ya kona tlhelela Tlhelela futhi khomelela kona nganga liya hi yo ya matimba liya yes yeah so kha hi fambisa sweswo hi ku la Hi le ka timbenemene ta ka Gaza danko tango